Love is not enough, baby. Come to me, my love. Now, where's your laptop? Wofi, NC, laptop no credit can wo any man's an hour. And so quite you your laptop. Assigned by every file. Odo, Miss Rao. So you see behind every successful man there is a woman. Something ya wo and I make a true. Mimko, every watching ko can't tell me, mammy. And now, Mimia. Maybe someone will cry. Say, Nancy, or who say? Well, I don't get it. Then, my cousin. So, baby, how are? Catch me. Minim empredo do amen kanchiro. Se bibi ene wa ekoso. Ena se bibi ha me ana se bibi koso a. Me ntwan ma wonye de ema mebusa me. Isan se bibi koso. Sisi ya bibi ankoso ne de asem na odo pese me kanchiro. Na wo ka che me se laptop ne de odo metima ka chiro se me refi ade de untumi nkan chem say laptop ne nkoana me wo ha me refi e wo mu a to da bia last kwa uni a na me frɛ wo say me kono ade a me de be print ade me jana pen driver ye yi bi wo so be jana ha nti me sro mesu no bi amana ba befa fi nyina aka ho sisi amono se ne ho mfa nti your call settle ofiri ho no obabedru ye kra no wandi ayimpo na hese osesa ne ne maso okome maame ho okome maame ho okome maame ho sen kai sei no asa ba back to me ho ade bi wo ho a me na wo so ka kire wa asema wa on kan kire one mama is stranded. Me hunu de me ye me. Odo kan akuma to yem. Ntimi mfa bibia anyede ensio. Mate. Me yi mesia aduasa ka cho se wona me do wa me no ye de ebobra. Wona me no kwaye ba ne de. Se bibi ha me a woni the right person na medical de aka chiro. Isan se medicine wona me ko ka chira nipa foforo bia na akoye se mesan kokrumuti ho. Na me pese me den saketu eye dai ebopo enye yi nsoda ntwaye kama kuma to yem wati o de mesro na me hu ni say yi nipa su enye da bia na nipa wo ani ji mu a to da bia bibia kura nsi yense wa yenyi bibia kura ba so de frikete so na wankasa o mood na ede asesa etu be didai minka otima minka Tom Brown minye TV like eat something odom you okay. Okay. Inti umi an call woman me ho no. No, me sure so akodrumpo because some friend say wadu. Okọ. Na okọ no krawa na. So okọ hospital. Ti okọ hospital no say yiti paye. Oh, one shedan. Ye funu yade omun kan bibia ha ne bia. Woni me andi ho komo bia. De okache me no so okọ e ma me ho. I'm sure okay. Okay, I see. Mati. Ani me wadem Hawaii. Ti wodi say wotene nkan na de ha no bia no waka akire me na. Alright. Ye hu say yesu ye be kwakọ hwe na. Why? Okay, honey. Two neighbor. Amonu me de metuo ma me so nsɛmfo so me mpɛnsɛmfo kura tie ne nsɛmfo hunu etimi di ba akɔ kan sɛnso so ade a wo yɛ kyerɛ sɛn ha ade a wo yɛ ya Amonu kyerɛ sɛn asɛm a bɛɛ ma de kan me fo aso sɛ kɔ yigu me na me sida wa bɔ da mo ate Amonu me mpɛ sɛ wo nua no wo bɛkɔ fie me na wunti na anu ama mo ankɔ me ka aseda na me tena sese ya na me dwene ho a ade a wo yɛ na ntwa ye kwa eti se be ma ne ba ha wo ba ye ye wo won na bi se e kire na akọ ye no na che se woni gine ho ha
busue sama we ya kire san no na ne nyeme ho na ne je ho ne sai na ne nyeme ho eti na ne je ho na so hu so wa no sister panyi te no no oba se o pada wo pene sister panyi be wa no sister panyi te na mo no oba se o pada wo pene no watimi akwa bie wo ha sei wo hehe ama na hwa wo ho abra wo tunim so no sister atran fie num enye fa asa nwoma ni o de o ja wo ye amunu me de wo woni abem de oba pomi ana abem de memo but as ade a unti bi da ne de sanfo sa na ye kama me ntie sa ade a unti bi da na ade a hu bi da se mate bi da no ma hu bi da na chese wo sa ade no ba bi fie se mate bi da no ma hu bi da amonu e wo sa ade anya wei amra bi fie o de aba hu amonu be yi me ma me wo na aka sa asemu ya me na me ka say sa busue sem we die me be se meta abante na chi wo be yi mimi kwa mi nyinsa na wunyi wa ne me ti wonu ya panyin hunu we ni wote a eye ma anya ba wie na me de na me kwa ye amonu se ni brade papa ma we nya ni bre we nya ni bre we se de ade woni na odi we nya ni bre mi se nyinsa nanka be ma na ninje me ho me se anya wo fari mpo dabe we fari mpo na de wi ase de bi nsi bi de na me fari se mi nkwase mama mi nkwase mi nyinsen no yenye wona ate na ase na yenwo mi nkwase mi nyinsen mama na mi ndim se bi kwase na awofo tantan we na aba wa nya awofo nya awo tantan na ya de we nya awofo we nya awo tantan mama mi nkwase nyinsen ne nne ensa na china chika ho because mi kwase na mi nim se china bi no e bia na ma nya ba bi mi nkwase wo dodo sai mi nkwase no amanya na ka pa bi fofo ka amonu oni egbe enye mi fia what enye ofia ha enye mi fia enye ofia na matu na ba ma no soso no obendai me ba beto no o wa kwa yende ba beto me ha na me na kwa koto no ho ade o ya kira sai eti ba ma no pawo se ba ma no pawo pa amonu ti ko be ka che o se woni na fa yafunu ko yigu se ba ma ne pawo anti nka amonu be ka che o se ko yin se ni sa na obedi ka aka because we are pressure than so pressure on to make us ene kwa sa na wan kire bu an kire oba pani no sa eti di oye na wone wo sister panyi ti wona anti no obehwe wo ne wo da ye na wanyi ze no wodi bu ama no na yire panyi no na sam na me da me ho ye fema bana me ho fa ho bai wonim sa wodi abana ana wo ye sa de no de kire wo sister panyi wo so wodi wani toyi ana be ma no so wodi na ni toyi se woni wo sister panyi na wo ho woni na tra mfie num enfie num o enya busumi num o menka busumi num o enfie num o ade na ayesa kwa be ma na ne nka sa asam na ne ka no na me de mame menyisa ne mense no one ene de mense no me nka sa be ma no me ware but akra no pan so de me o mo prometima yo my wo ya beifu anasa o dey he wo beibu so anasa dey won ka sa be ma no me ware se wo mia na wale na wa okọ no ena tese ya wo ya wani bre etu ko gua wale no wani bre ena wo ko gu no ena wo ko se no anya ofare mani bre ade wo ya anya ofare na fa we na de an we ne fa we na de an wa wo moja o ekunu why dey be ma baako wa hwe unu ya ho wa hwe onso ho anya ofare amonu o wonti bi da ne de ni fa be ni ma wo wonti bi da kwa so papa bi ti me fa na ba wonti bi da wo fa o ye o ma busu asem o mi nya mi fie me na mama nyinsa ya wi ana me nkwase no wo asampo fo ka kire me ana nka chem se fia me ntu efi anya ode ya mese no si ye wontimi asokwa papa fie otu papa funu na nya na no sabe bi osi ni fie no tu na kọ honom wontimi akeka ansama a open kire me bia so beto asaba tan na me de asama ba na obehu asama abeka o amonu ene nya ni sen uja na wo kekeke mo sentimental mo bia mpo mehwe me ana ana me kwa na makwa bone fa be so ko fa se kan beto me minim na betwa asamfo tantan we no na me ta wachi no ho we dey na asamfo na ade asamfo tantan we amonu aye na me ta wachi wo ho ene ne de yen dia wo ye wo de onima dia waye for pass me so for pass kind fa beto me minim na wakwa we onya be yi anasa dia de na ba no so we onya be yi anasa dia amonu unya be yi anasa dia amonu se me be ni brade na dia we ye kira sai amonu ha me si nya fia ha sa di fi we awaye we fon tanta we amonu me si nya fia ha na ade sa se ne me na wo ba ha na wan kan kire me se ne na kwa na me asa me ma me na me friend no se me ne won komo na ye se me mra tubinti me ndi da so ma de enti no se ba wa fra wo ma me na wo ma me se bra at least woni nipa na wo fie wo ba hwehwe wa me hu ba bi a wafa ene so wo ba be du han so wo se frame se me mra ne nkomo yes ma bebo ma me amani se ma fa afuru
me ba bewo aka che me mama why dey ma ba me mama amane amonu kasa wan kasa akus ma ba me mama amane se ma fa afuro ana se so me pesa me wo maka de asi nyina a kire no se ma fa afuro so waka kire na ne me gidi se wan kan kire ne se wo ne me nanyim oh na man kan nyasam na me ne ho ananyim amonu nyame no nanyim amonu da bi o asema abai ye gusu ayeka ye hu ne poma sibre ade ntina wo sa wo pepere wo ho ba be ka kire wo maame amonu wo se wo dwunu sister ho kakra me dwene se de adu de me dwene ho ayede tama wo pem na ye dada na wo dwene me sister ho ofinya ha na oba beji oba be ye mistake me ba enye mistake no wenye ensi ba ko o de amonu o de ye mfa sa nyoma wi nya bet na ni kwasen ka we dey wo pepere wo ho be dey eye ntam be ka kire wo maame se wo ka kire wo maame na wo maame so bo sister amane a ye ne dey o mo na mane me maame minim no me maame mo me sister amane until say ye nyina ye betena se wo no me ye betena se ne yehu ba bia de asem na fa o mo na mane amonu he mesra wo unim se me ne sister igusu a ye hihye wedding ena sa nyoma we nyina hede ababebo me ne waka bebre bet onte ase wo de opon so waka bibia hede a kire wo maame no amonu me di nyame din pa wo chew me de okese o hata suri e pa wo chew me pese dimboni bia be hede ebe ba be fra me na bi su be hede ebe kan wabusua e kina bi oba be ware ni nua panyini ene wakwa akwanyem ketewa no esa nimguase kese ene bede ye de betag me amonu wo de me banye se me selfish e wo me se waka kire wo maame ne mu asem ni nuru ba bia amonu besrew yenyi nsen wo ni firi ho na obia din wunye dai empepa besrew ni sene de mese na nka waka ofie onom no na megitum amonu mense ne nense ne china sa nkomo no pode me so makusa ni mindi ade wo sise wo tamfo ana wo ye metamfo sai wonnwene mo abusua no ho wonnwene nsam abonten sofo beka me wodwe me ho amonu me dwere ho menyem no wo me kwase no da bi me dwere ho se nimguase ebeba ye de nimguase atade be hye wo no eno na me pese me amonu opo mo mpam ne kaba amonu mejima wam amonu ndie mesrew wo de mahu se watoto ani awe lenso animguase we mfata kan ni ba wo de medi nyame din paucho maka bia wunti na mu ena de ma me ho nya omobo fa ho hye me shoesum se ne be ya furu ne ba edin a ene nsema ye be kan dey agu me ho fi no mesrew yi firi wo mame amonu medi nyame din paucho Marcus oh sorry o na me Marcus sorry amonu he what are sorry amonu he ade a me ye na yi odum odo a menya de ma wo wa ho ofe eni atinka me ye dey menya de ma wo yesi nsu a wo benum no ye hwen nchen ma anwene ho eni ne ye beba wo de fa ne se me ya abofra mafum abofra nan tiaba anaso oba tan nan itiaba nemu enkum eba bisrewo mense Marcus eni obebo ha chew because mense no amonu ni me ye ni nyina no enye se bia me selfish interest intina me sad amonu medwene wo ho ena medwene mo abusua no ho amonu hwe nsema ukote sa asem ya ukoyi wa no abonten sei me anasa wo ukoyi wa no abonten wo anasa me amonu wo ena me wo de okra de me wa no minim sa watoto ani ayi amonu mesra me di nyam di pa oba hima sorry wo de ka chem so obeyi sorry answer ka chem so obeyi abu ko to dwama wo pepa ma me wo de pepa ma amonu mesrew ka chem so obeyi amonu da bi sese men ni sene de men sen oboa won sai ni sese Marcus eva min dia go amonu ma nya ne wo ye no she ada me kon soft ma wo ju ka se mani emra na mo rasam da bi untumi fa ni ha kwa African smafiu tada wo ye na ye wo kire ne sei amonu me pani ye wo ne amonu me so bla bla agro na me nyam di pa kwai otu ka na ko mesrew she fa ni ha ne ko ha ni fi na me wo de ba me fi ana an ka me sheda intakashin so ma se enfa wo de me sa ba be hye wonu amonu mesrew yenyin san wate wo de ni ope bi a me ya ma ena nyinsan eno nkire se wo nyinsan ni firi odo a me wo ma ne so ate afa na me ba be do wo yi sei kutu sei ba mesrew
Excuse me. Marcus, what are you not Mammy Pia says it bones and no cry. I don't mean per se. It's what they call Yaka be a bit young. Amunu adiaba. Me mua me ho. So wo mua ho. Prekope. So wa fefuru. Ama makabia. Na wo si wunye a ma de ani hihye wo ne yehu ba bia susu ade bo de hu no be fai na prekope wa sori atimi akọ ma me ho akọ na mane na chese me kata mani munyam so no me kata medin so no akọ pa me ho ntoma de ayedai a kire wo ma me ama wo ma me ayedai afre me chese fra wa afre me pa de na me kwa me koka eyemia ma ye bone eyem fomso no yem fomso ntu wo ya de na wonim se wo jire ana wo ba wo be ware no ne nwe kuma no msa munu ankasa no ba me life mse obejeje me Kofi. Kofi. Ene koso. Bibi koso. Bibi sao. Ene how. Me hu se bibi e koso. Bibi ahame. Kofi bibi how. Odo bibi ahame. Me say me pen ewie ma ye from anadwo se ya bi na nke adi nkomo ba me sorry I would have to tell one idea ye ni san nkomo we Kofi sabi me ye o se so boafo me nya o tamfo enti entwan e ma asam ko na ha ho e mene wo nhye watade ansa de how bi an say ye kokko me do ko me ma me ho e ba ye pe e na de we nyina start me ye say uye ni pa besesa medmani hwe ba de akika kono eya ye too much Kofi so ade how no one kan chere me why na be kan chere bo mama ne mami nu ni he koso wagidi mu asesa wadwuma kwa asesa onne mu asesa mi akwa na me yo ba me no dada mu ha no kra no onne me na biu sese minim de how se me hono na afunu se den na okoye esi wo fie ho so chese mi hunu asema me nka so obi abeda ne ho adi kura kire ho I have no idea Kofi so nka sa nkyere me mi nyanya me mi ye nipa me kasa me ho se dia asem ni tie bia na tie ase besro bibi eni ho na menim ne wo hu a memi hu anu nti ama wo kasa asem wi kan impre bibiri ba akyerew se bibi koso a enya bontin su ni o ene ye wo a me na wote ha ene wo se me ye de mesusu hu akyerew bibi eni ho odo se bibi wo wanka maka akyerew bibi eni ho ade nti na bibi wo na me de besi o bibi eni ho me donyame o hata soro eja obo me de me mai na wo me de me ba asase wo isu se me mra me na dwuma odo se bibi wo wa maka akyerew jimidi yene ubitimi ada menna Brian meninkum bra ode bra na men kade o beda bra da ode ma join no sisi bra I go beda kwa na atade where from this huh? And what started happening? If you ha, anya bone. Aya amunu di asem bi abetumanim. Na me pese me hunu asem no. Emu yie. Na me tifiri wawa no. Ade na ekoso. Mami no kure.
me wada ho me fa asem no me nwwan esi be man sinsu mansan no wayede waham me anamaye ma me enfumso ne bae den so obey enfumso na aba me ni na kasa bebrebe onfa naninto enuoma bi me no ba na kasa bebrebe hwe kwan ya fa so ayede e bae obi a me ba be ware u sister ena prekope obae nchen maame wo de me jimfumso ni nyina de maame ho maame menim se obedi me ho yawo di matem wo tirim se ne ope bia be sefata se ne ope bia we de wo ka kire me fumso na ye de aba nenso bae ni nyina no me ne watena se aka ni o me betimi di aye de e de aba sambe ne be kan fa abusua no sambe ne be kan fa me ho sambe ne be kan fa mo ma me ho ntini nyina wo se wode ye de wode tu senie so no ye de o kari no hu sampa obetimi agina no maame maka kire no maame misrew woye wo ba woye omuja isi ani wo ebo a ekotrim maame aba woni ne nkasa na wonyi mfiri ho na asem enkonkoto baby ede eda menyi jina obeyi na me medwene hu akira asem ne yebebo aba no maame yebebo aba no tina wo frɛ me ye ma adwene sɛ me bae me deny me ana maye nenso yenyi mfiri ho apoma nkonkotwere baby ede eda mama me pa wo chew ma anyi ne yi fa che me wate mesrew oni amunu nkasa mame wonyi yefunu no emfiri ho na asomdwe mra na wonim ne ebitimi di aide ebitimi di aba na wo koye no wo dwene honhunu de ebitimi di aba nsema wo keka nyina no wo dwene ehunu sa ade a me ko yei ade sei ade enugase bebe busuanim ade enugase bebe me ade asem beto me ne oba me ne tentam maame sa question we ya wo busa me so wo yi mema 10 na wo de yegina ho a me ka bibia obia be feli obia ye wie ansa na nani aba no ho ni nya ba akokora anyi obia be feli de ono kura no won feli no a wo so wo hu a onye no na ne hu ni ho maame me hu wo ho papa na me obai me pesa me cancel asama wo ho ampa na woni wanka ni na me yenu ote na me ensakra timi anyo ba ho ampa gina so ye se gire be gina so se gain posi ani on esi wono abona se nim guase en wode ba intime mpene wonyi akaka ka osi wonyi ma bona amonu si ni ade obeyi ni ne ni kire man waka bi wo so wonyi amonu to eso nya akwala me ntime nchechire no pampe ntieni e yamba ya mo no onyai da bi ma me wonim onse bia na woka na me so meka ba ise na ya ba bihia ma geme mfom so ayede atomu no se bia e ma ya no saide ekohu bi mu a bia this time around wo ka kire no a no ayede wo ye fro amonu me ka wasem me do betade e betimi din temtete ayede aba no me mpesa wo beye do no do no se do aye do mu do awale ana do mu adamfo ana do mu de ebisa wo do na wo kan no wo do no se do mu awale ana do mu adamfo ana do mu nua ma me pacho onye metamfo nti se me do no kra metima ka se be do madamfo nti wo do no se adamfo se asemu bia nye de emma no ho no no na me maame enye ne sa maame wo de se ye tena ne ka se ye baba nsemu a ede se waso we de wote ya wo sa wote enye ne sa example na me ye de se ye example na wo do no kra no a wo se wo do no ka wo nko onene nko hyenyi se na wo sa nka wo nanim se wo nko yi we kire do
amonu we ya kire do Dabi maame. o se simanim so hunu se wa adwene esu a amonu so hunu se wa adwene esu a hwe amonu bedi nyame di pa o chewo hwe bedi okisi o hata so wo maame anim na me srew se mpim kotodwe kura amonu bebu kotodwe ntina do so do na ne zan bedi nyame o hata so ye dey e pa o chewo kotodwe na wabu no se yi o amonu mintimi anim guase e be dey e beba na me so madwunu mabusua no ho nsem a ye be ka afa mo ho no mintimi amonu abusua na wa no ba bia one be ma bi fa ye fun na be ma no nye ready so person we dey owo ba ana ya munya di maame oka bi kire oba na ya asoden nansa na no oba na ye dey e ba bewo no be ma di nyame to ne nsafre nansa na oba na e ba bewo oba na wo ba wiasem no e kwan abofra ne de maame ne fa so no urim say na abofra no so nti maame ne firi wiasem ana za abofra no ba kire maame na so baako ana no nansa na maame ne ba bewo